I ćao drugari, kako stoje stvari? Danas ćemo da pričamo o nekim od najpoznatijih pasa u istoriji. Ja sam ovde, naravno, samo neki od njih prikazao u ovom videu, ima ih zaista mnogo više i verovatno ću na nekom momentu da napravim još neki video o njima, pa će neki drugi biti na redu. Sad sam izabrao prvih 4-5 koji su mi pali na um. Hajde da vidimo sad, pogledajte video. Within a month, Russia was ready with Sputnik 2. A bordo la cagnetta Laika. This time, it carried a passenger, Laika, the dog. The first living creature to reach space. I ovde na slici vidimo psa kosmonauta Laiku. To je najpoznatiji pas u istoriji, najverovatnije, ali sa, nažalost, i najtužnijom pričom. Nju su novembra 1957. sovjetski naučnici poslali u svemir. As a passenger in a special chamber built into the satellite frame was Laika, who had been especially trained for this flight. I ovaj pas je, nažalost, prva žrtva njihovih istraživanja. Sad ovo što vidite na slici je kapsula u koju su je stavili i kad su je poslali u svemir, ona je nakon samo nekoliko sati nakon lansiranja Sputnika 2, to je bio Sputnik 2, ona je uginula tu u najgorim mukama zbog pregrevanja kabine. Letelica sa njenim telom dalje kružila 5 meseci i 2570 puta obišla je oko zemlje i na kraju izgorela. Na kraju, tek 2008. ovom psu je u znak sećanja podignut spomenik koji se nalazi nadomak vojno-istraživačke ustanove u Moskvi koja je pripremila njeno lansiranje i put u kosmos. Da li ko normalan misli da ovom psu išta znači ovaj spomenik? Apsolutno ne znači ništa. I mislim da je krajnje i strašno jezivo što je ovaj pas žrtvovan. Znaste vi te muke koje ona morala da, kroz koje je morala da prođe zarad ljudi. I na kraju kada su nešto spektakularno u tom svemiru otkrili, ništa, bezdan, potpuno neistražen. Tako da spomenik jeste lep, ali ovom psu apsolutno ništa sigurno ne bi značio i da mogla da bira, verovatno nikada u tu kapsulu ne bi ni ušla. Na kraju krajeva, taj ko je stavio bolje da je sebe stavio, pa lansirao gore nego kad je moje već bilo do toga nego što je u životinju poslao u smrt ni za šta. Узнаете? Белку и Стрелку тренировали около года. Приучали к перегрузкам, космической одежде, датчикам, к ограниченности движения. И так снаряжен своеобразный Ноев ковчег космической биологии. Он пролетит 700 тысяч километров. I na prethodnom snimku videli ste pripremu za lansiranje u svemir ova dva psa, njihov let u svemir. I ova dva psa su u stvari Belka i Strelka. I to su psi koji su posle Lajke poslati u svemir na sovjetskom svemirskom brodu Korbal Sputnik 2 1960. godine. Cilj ovog eksperimenta je mogućnost života živih bića u svemiru i negativni uticaj na njihovo zdravlje. Сейнер на земле. Он точно приземлился там, где его ждали. И как радостно было встретить путешественниц целыми, невредимыми, жадно вдыхающими земные запахи.
На пресс-конференции журналисты узнали, что небывалый биологический опыт увенчался полным успехом и приблизил час полета человека. I sada, vidite, Strelka i Belka su postale medijske zvezde, bukvalno. I ovaj pas koga sada vidite, to je zapravo Strelkino štene. Strelka je imala 6 štenaca, od kojih je jedno pušinka, to je ovaj pas, i ćerka Nikite Hruščova poklonila je ovog psa američkom predsjedniku Kennedyu 1961. godine u vreme hladnog rata, verovatno da bi otopljili. A sad ćemo da pričamo o jednom malom psu, ali srcem velikim, to je narednik Stabi. Stabi je bio najodlikovaniji pas u Prvom svetskom ratu i jedini pripadnik svoje pseće vrste koji je napređen u čin narednika zbog zasluga u borbi. On je bio lutalica, znači najobičnija lutalica, koja se nijotkuda pojavila 1917. u kampusu jednog od najprestižnijih univerziteta, a to je univerzitet Yale. Tu su pripadnici 102. pešadijskog puka imali trening i on je počeo da se tako mota oko njih i prirastao im je za srce. Posebno je osvojio srce kaplara Roberta Conroya. I on ga je uzeo i počeo je da ga dresira. Kažu da čak uspio da ga nauči da salutira sa desnom šapom. Conroy je njega i nazvao Stabi zbog malog, debelog, kratkog repa, jer Stabi to znači na engleskom, debeli rep, Stabi. Onda ga je odveo u rovove Francuske i tu je počeo da ratuje. Ranjavan je Stabi naš više puta i čak je pretrpeo i trovanje otrovnim gasom. Zapravo za njega je napravljena jedna gas maska, specijalna za njega, i znao je da oseti taj otrovni gas s kojim je također bio otrovan i znao je da upozori vojnike na opasnost. Također znao je da locira ranjenike, a kažu da je jednom prilikom uspio da zarobi i nemačkog špijuna. Zamislite, Stabi je inače 18 meseci ratovao, ranjavan je više puta, učestvovao je u 17 bitaka, preživio je brojne ranjavanja, kao što sam rekao, svojim saborcima je konstantno podizao moral, a kada je došao nazad u Ameriku, postao je američka nacionalna ikona, možemo slobodno reći. Odlikovan je brojnim odlikovanjima, predvodio je brojne parade širom Amerike. Nažalost, Stabi je uginuo 1926. godine i tada mu je podignut spomenik koji sada vidite na slici, gde on zapravo desnom šapom salutira. I evo ga, pas Rin Tin Tin, kao što ste malo pre mogli da vidite, pas glumac, jedan od najpopularnijih i možemo da kažemo jedna od najvećih hollywoodskih zvezda. On je rođen 1918. On je u pitanju pas Vučijak, kao što možete vidjeti na slici. I on je za vreme Prvog svjetskog rata našao se na nekom bojištu u Francuskoj, tu ga je pronašao vojnik Lee Duncan. Vojnik Duncan je njega uzeo i počeo da ga dresira. I dresirao je i od njega je napravio psa glumca, pošto su i tad su uglavnom bili nemi filmovi, oni glumio nemi filmovima i mahom su to bili ratni filmovi i on je glumio u tim prvim ratnim filmovima. Glumio je više od 27 hollywoodskih filmova, postoje velika zvezda. Smatra se da je on između ostalog proslavio i kuću Warner Bros, a također zaradio brdo para. Kako je zaradio brdo para i kako je postao jedno najpopularnijih, polako je došlo vreme da on osvoji Oscara. Međutim, Los Angeleska akademija se pobunila protiv toga jer je smatrala da je Oscar rezervisan samo za ljudska bića. Složit ćete se sa mnom da to apsolutno nije u redu. Nije problem poslati psa u kosmos,
na put bez povratka. Nije problem koristiti ih za brojne eksperimente, ali kad treba da se da nagrada, to je problem. Mislim, strašno, ali ajde. Rin Tin Tin, nažalost, je uginuo 1932. i zamenio ga je Rin Tin Tin Junior, to je bio njegov sin. Zatim, posle njega došao na red Rin Tin Tin III. Govorilo se da je to unuk od Rin Tin Tina, mada je vjerojatno bio dalji rođak. Zatim dolazi Rin Tin Tin IV. Međutim, nijedan od njih nije nasledio talent kao ovaj ovdje naš prvi i glavni Rin Tin Tin. Eto, to je bila priča, bar prvi deo o nekim od najpoznatijih pasa u istoriji. I ako vam se svidio ovaj video, kliknite like, share, subscribe, udarite zvonce i vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao!